କୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାୟର ସମ୍ବାଦ ପାଇଥିବା ଦୂତଙ୍କୁ ତାର ଫେରାଇ ନେବା ଉଚିତ। ଯାହା ପ୍ରେରଣ ଦେବ ତାକୁ ଆସିବାକୁ କୁହ। ଯଥା ଆଦେଶ ଦେବରାଜ। ଗୁରୁଦେବ, ଦତ୍ୟରା ଜଳନ୍ଧର ଆମ ପାଖକୁ ଦୂତ ପ୍ରେରଣ କରିଛି। କଣ ପାଇଁ? କାରଣ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି ଦେବରାଜ। ଯଦି ଦୁଷ୍ଟ ବଳଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ଆସୁଛି ତେବେ ଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଛି। ସେନାପତି ଖାସମାଲ, ଦତ୍ୟରା ଜଳନ୍ଧର କେଉଁ ସମାଚାର ପଠେଇଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କର। ଅମରାବତୀ ଭୁବନ ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ गुरुदेव, ए दुष्ट राक्षस मानक कौन कर
আসি চিন্তা করা নাই সেনাপতি কসমল তুমি যাও তোমার স্বামী চরম্বরঙ্গ এ সর্বপুরী দেবতা মানঙ্গ হয়ে রইল যদি এহাপরে কিছু হস্তক্ষেপ করো দেবতার মধ্যে